Pokušavamo napraviti intervju sa najmlađima, ali se oni nikako da skupe. Ajmo. Prvo Zvijezda. Onda Messi prvi. Utakmica je bila jako napeta, s tim da nismo imali Roko Grša, ali smo uspjeli... Našeg najboljeg. Našu uzdanicu. Ali smo uspjeli izvući pobjedu. Da vidimo sada, Luka Tomić, šta imaš ti za reći? Bila je zeznuta utakmica, malo u štafeti je bilo nepravde prema našoj štafeti Luki i Leonu, ali dobro, na kraju smo dobili i to je važno. Ma beš nepravdu, ono, pa to je ti da se nauči kako živjeti. Sad smo prvi i mi ćemo ostati prvi. Još jedan put ponovi to. Sad smo prvi i ostat ćemo prvi. Tako je. Leone? A ništa, evo, uvrijedila pobjeda, bilo je napeto, tamo negdje u sredini, sad ovim štafetama i preciznim, ali uglavnom mi smo jesenski pobjednici, to ćemo zadržati do kraja sezone. Nego šta. I tu je Luka Tuz. A bilo je teško, To izgleda kao crven kapavica. zemljani jogovi i teško je bilo zakoštivati, a i zapucati jer je bilo jako usko. To je to. Bravo. Šta ćeš ti reći, šampion? Bilo se teško snaći na jogovima, Daj, seri, sve si pogodio. ali naša jako iskusna ekipa se snašla i pobjedila u utakmicu, bez problema. Tako je. I sad ćemo još. Lovro, šta ti imaš za reći? Dečki su čudo. Dečki su čudo. Ti kao reprezentativac U18 kažeš da su dečki čudo. Malo su bedasti, Ma dobro, svi smo mi bedasti. Pa ja imam 50 godina pa sam bedast. O, jeben ti snima se. oni ne. Ajmo sad na... Uglavnom, hvala mladosti.